Lihat, jangan gitu, baik-baik, senyum. Lagi. Oh. Rigel, tedong na Medi, tedong na Mama Ningrum, na tedong na Nene na Andre, yung may popong. Ya. Sama teh nama toko teh misara kita itu miambe manuk ko dulu lim baladi mi kutana langan nih. Ayo jalan. Mau jadi kan tidak? Atau tidak mau sendiri sudah? Turun nambe turun indo ditiru dulu milim pakai ini. Ya saya nagaragi keluarga to kumali di manuk ko do. Yo. Sana tarambe na dulu. Aku dulu namanya. Nah, lantang tulisan Rigel tu ampak tapasulit ama karampuan masih apa mialai Dari Gari. Malah nakasih situ. Kok kamu teh?
Weh, itu di dalamnya duluan. Iya, ko sushi mo to, nasipati mo te keluarga, ya tu te dong na pong Andre, masih apa na di patay, Nenek Andre, masih apa na di patay, ya te tu la di patay, to te mo ya mo tu te dong na medi, dah dua te dong na medi, yo, ya te mo ngamisalan, yo, jadi ya tu te dong lama te lantai melami to te mo, ya mo tu te dong na papa Rigel. Tedong na Medi, tedong na Mama Ningrum na dah dua tedong na Medi. Yo. Paano bilangan tu bunga kami? Yo. Ito gambar, gambar. Pada yan na maripilas ang siya mo to. La kita keluarga, la kita tondok, la kita kombongan. Ta maripilo la dapat sambayan ki Bapak Berdekon dako. Untuk lan kapas sembayangan yang betul aku Bapak Prodekon, Bapak Daud Prodi, nah hantar akilan kapas sembayangan. Kasih dalam Tuhan, kita akan memulai kegiatan kita di hari kedua ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan atau acara di hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan supaya kegiatan di hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengangkat segala pergumulan kehidupan kami, secara khusus kegiatan atau acara Kerambu Solo di tempat ini, dan seluruh tamu yang akan hadir. Kami mohon agar kami dijauhkan dari segala cobaan dan mara bahaya, keluarga dan semua yang terlibat dalam mempersiapkan semuanya ini. Engkau tuntun dan bimbing Tuhan, sehingga acara hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Segala keberadaan kami di pagi hari serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iyo, daya apa rike na ruaki de kanukun na tetedong. Betul ku perampo lako kita keluarga tu nampu ya nakabikti ita jaga imi ali anak kita dulu. Pakai Pak. Ya, baliknya, dorong kami. Pantalakor kamu tuh dah. Wah,
Pesakinan itu ano? Pesakinan itu tali do. Ito tampang pesakinan itu do. Dito na pa dito lutuan ng siret ng dumayo. Turo sa siyamot yo. Oh ya, ano ba nakita pesakinan mo ka oh. Ini ya, dua giri itu dua. Dor itu tindu do, alay cepat tong giri itu do. Ano kau di itu sama teh betul magere. Maganda si Sito Makalana le. Talingan na to ni. Saya hari ini perhatian. Ya. Ulangan layo eh, udah kayak gue. Ulangan layo eh. Ulangan dari sini eh. Ulangan na. Apa baru ulang, baru ulang. Oke, mudah kau tulan tuh. Pasti benar ambil labu orang. Ya. Ulangi Bang Mi Bambang. Ya. Mula tarik titik mana? Ya. Benang kasih mau diulang nih. Ya. Tarik Mimi. Tak ibang apa ya atau apa itu tuh. Lamunan sang Situsanno nek satu popong sang Situsanna nek satu popong ian bau sang Situsanna Papa Rina sang Situsanna Papa Rina yang ipalopo nek tantu tondok repe sang Situsanna keluarga almarhum nek batik palopo sang Situsanna keluarga nenek putri sang Situsanna keluarga nenek putri Ranuang Santung sang Situsanna keluarga besar jemaat Buale Marinding. Satu. Kende kebatuna allo langan pantaruan pekorongan tibuka mama siang tikunang batinnya kali tibuka ulangan dan dipuduk jip tikuka kau dendek kodi laku to tama solok to tama tuka tumerante tumenau lindo baturupan natasik tampalapana balik na buang bulu tuang pangkatonan na buang pasolang borong digente pada mak patang lontok penataranak annam penanian nada patang dua karua buakna annan penanian nalo maka lima hati mata doang kuna tampai binti rokok timbang padam
di Labunan. Sialak kena manik si Kimpak kena Bulawan. Turiang na padang di awak. Kalau pada tolong kapuangan tatonna ditulak buntun na bone. Tonna dilangdak tondong tanetina tusen dana bonga. Panggeso Bulawan landi awak Tirmanda. Duka turiang na padang di santo. Tondo kediting ngaratuka. Dayanan di mantalulanga. Tonna mak lalong-lalong buntun na bone tonna mak kasea-sea. Da landi santun tung kasangannya. Kantaranak na padang dinding kendeng. Padang nataranak anan ayoka. Tosang 32 buah na. Maka 5 na turiang na padang di marinding. Si taranak tampo kalua. Rinding daun nindo kebalus di rapa. Sama senenek sangkala panda todolo kapuanganta. Tiumba padang di buale. Mengkarak papadang di marinding. Petondokan pengubaran duka tumpen tiungan ni papa mawak datu matampu Kalambunan tondok dia pulembangi daenan mak di kamatasak tiumba Kalambunan nallo katampuran nama siang turiang na padang disani mano kala disolek sambuk tiak la ditumpuluangan tapo urang pontong kondian lolekok naun nesung ikulak sumulena inde ambe turu-turu to mamma inde la loro reto metingdo daw anginan madatunna daw gorang giang kilona lindo duka baturupanna mengkarak patamparapana pantarana kena tanalu pangloloanna padang di palopo panglilik na batara guru tomelau langit pakatonan na buang saweri gading tondok itulah ketallu di saladan sambak batu lalikan padang natulak buah natulak ponrang natulak makole bay bunta tondok nenek tate toraya dainan todolota temikala paparaya tungkasangan tonna radia na kena tampagayang tonna kombong bingsu na kondo talapang tonna radi patala merang si kambi kadatuan padang di goa di gente sombari goa tonna dadi patala didik si tarana kadatuan padang di bone digente mangkau ribone tonna dadi patala bantan siloloan kapalodangan digente mata sakrito raya malute di paulelean ma bomba di potulang danan kada to di katanan ni to di katage-tageran ni kumua totel luput coy di capak galak apa pada 3 tertinggi 1 kemudian 4 sederajat karampuan mi katongkonan mi kamamaliran mi mintu pa inawan kaluakta kiti mang mak telok tang po kakiran de palak mak umburang tang tiseno rek ke kipak tedong saratui sampak bating kimotondo pangoktonan marioki
kuankan pakilalakan adaikan pakariknakan kemakara ibating kikelao matularani angki paboloi minna angki otonni kaluku sampak bating tamotondo.
kumombo pasumpu manarang lamay sawan si barong na tumampa papande paliw kulamay poporan si ayoka na kombong ibulawan tasak katang palambiran na tampay na netang karawan katang maupuran tapo bulawan tasak kimas sola na sang tontong si tuntun tua tapo na netang karawan ni angga mairi rak dan si tandi paraya si popak puntuan ranu si potane tema toto si purandanan manda si pobenteng tang tiba nagi gua tabe tapatanan rampak talinga duanta tapali dan maya-maya suli pakarang ginta kita ding barorongi tanda butun talang ngantong konan kada kita tanda malesoi kombatina rantareket pandung pa ulelean ia matu sang siturusan nane satu sang siturusan nane satu pokpong turampo maaren denan tedong turampo pakasalerengin ararama kamban anatu tumetua umpataru kamarintinan siya katong konanta lalangan ki lan alang letter A sitaru lanta nomor 20 napa selaku lanta nomor 20 kasera sitaru na sang siturusan na keluarga Barto Sombo sang siturusan na keluarga Barto Sombo yang may pali lamunan turang pemetan namali itu tun kaboro la kotobalu umpataru kamarintinan siya katong konanta lalangan ki alang letter B sitaru VIP sang siturusan na keluarga Nenek Putri sang siturusan na keluarga Nenek Putri Ranuang Santung turang pemetan namali itu tun kaboro la ko siapa pa namoring umpataru kamarintinan siya katong konanta lalangan ki alang letter B sitaru lantang nomor apa selaku lantang nomor 6 sang siturusan na keluarga Nenek Putri sang siturusan na keluarga Nenek Putri Ranuang Santung turang pemetan namali itu tun kaboro la ko siapa Marigal umpataru kamarintinan siya katong konanta lalangan ki alang letter B sitaru lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na Papanopa sang siturusan na Papanopa Ranuang Santung ra pemetan namali itu tun kaboro la ko siya Nenek Narigel umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga almarhum Pulo sang siturusan na keluarga almarhum Pulo Lebusan Buat Tarung turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tun metua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga almarhum Bongi sang siturusan na keluarga almarhum Bongi Lebusan Buat Tarung turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tun metua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga almarhumah Nek Glory sang siturusan na keluarga almarhumah Nek Glory Lebusan Buat Tarung turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tumetua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga almarhum Bura sang siturusan na keluarga almarhum Bura Lebusan Buat Tarung turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tun metua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga almarhum Makanan sang siturusan na keluarga almarhum Makanan Lebusan Buat Tarung turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tun metua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga besar jemaat Buale sang siturusan na keluarga besar jemaat Buale Marinding ram pemetan namali itu tun kaboro la ko siapa pa na 7 umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 10 ke selaku lantang nomor 10 tallu sang siturusan na keluarga Daud Seba sang siturusan na keluarga Daud Seba Samik turapu pakasalerengin ararama kamban anatu tun metua umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera sang siturusan na keluarga Paulina Biring Allo sang siturusan na keluarga Paulina Biring Allo Buale Marindi turapu pemetan namali itu tun kaboro la ko Bapak Yohanes Lebo batu Bapak Depis umpataru kamarintinan siya katong konanta lamen congina ki lantang nomor 30 selaku lantang nomor 30 misa sang siturusan na Papa Rina sang siturusan na Papa Rina yang may palopo ram pemetan namali itu tun kaboro la kotobalu umpataru kamarintinan siya katong konanta
Lamin tungin kilanta nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera. Sang siturusanna Nenek Ian. Sang siturusanna Nenek Ian domi bau. Rampo metan namali tu tun kaboro lagu siapa pa namorin. Umpatarur kamarintinan siya katong kalanta. Lamin tungin kilanta nomor apa selaku lantang nomor 6. Sang siturusanna Nenek 1. Sang siturusanna Nenek 1 popong. Turang pagkasal rin nga na makamban anatu tun metua. Umpatarur kamarintinan siya katong kalanta. Lamin tungin kilanta nomor 20 na pasala kalanta nomor 20 kasera. Sang siturusanna maanopi. Sang siturusanna mamanopi yung ilamunan. Rampo metan namali tu tun kaboro lagu siapa pa namori. Umpatarur kamarintinan siya katong kalanta. Lamin tungin kilanta nomor apa pasala kalanta nomor 6. Sang siturusanna keluarga almarhum Nek Batik yung may palopo. Pokok teh itu napatu teh tak sibang mempemaruri inde tongkonan kada. Sang situsanna keluarga Nek Tantu. Sang situsanna keluarga Nek Tantu. Inde tondok repe. Rampo pakasal dari ngena makamban anatu tun metua. Umpatarur kamarintinan siya katongkonanta. Lamin conginan kilanta nomor 20 napa selaku lantang nomor 20 kasera. Sang situsanna Mama Dharma. Sang situsanna Mama Dharma batu Nenek Lisa, Nenek Isa yang may popong. Turang pamentan naman itu tun kaboro la Kotobalu. Patarung kamarintinan siya katong koranta. Lamin congin kelantang nomor 20 na pasalang kelantang nomor 20 kasera. Sang siturusan na keluarga almarhum Samperante. Sang siturusan na keluarga almarhum Samperante. Popong. Turang pamentan naman itu tun kaboro la Kotobalu. Patarung kamarintinan siya katong koranta. Lamin congin kelantang nomor 20 na pasalang kelantang nomor 20 kasera. Sang siturusan na keluarga almarhum Indolobo. Sang siturusan na keluarga almarhum Indolobo Lobe popong turang pagkasal rin nga na makamban anatu tun metua umpatarung kamarintinan siya katong koranta lamin congin ang kilanta nomor 20 napa siya kalanta nomor 20 kasera. Sang siturusan na keluarga Nenek Dedi. Sang siturusan na keluarga Nenek Dedi Toklong turang po metanaman itu tun kamoro lagu siapa pa narigel umpatarung kamarintinan siya katong koranta lamin congin ang kilanta nomor 20 napa siya kalanta nomor 20 kasera. Sang siturusan na keluarga almarhum Sampai Bunga. Sang siturusan na keluarga almarhum Sampai Bunga Toklong turang po pakasal rin nga naramakamban anatu tun metua umpatarung kamarintinan siya katong koranta lamin congin ang kilanta nomor 20 napa siya kalanta nomor 20 kasera. Sang siturusan na keluarga almarhum Mama Roma. Sang situsan na keluarga almarhumah Mama Roba Bare Batu turang pemetan nama itu tun kaboro la Kotobalu umpatarung kamarintinan siya katong konanta lamin tunginan kilanta nomor 20 na pasala kolanta nomor 20 kasera. Sang situsan na keluarga almarhum Sumule Manu Rante Manu Sang situsan na keluarga almarhum Sumule Manu Rante lamita Abak Santum. Sang situsanna Nenek Nopi. Sang situsanna Nenek Nopi Bau rampo metan nama itu tun kaworo lagu siapa pa namori umpatarung kamarintinan siya katong konanta lamin congin ang kilantang na Papa Mori. Sang situsanna Papa Risma. Sang situsanna Papa Risma Kalimbuang rampo metan nama itu tun kaworo lagu siapa pa namori. Sang situsanna Papa Ponni Lamunan rampo metan nama itu tun kaworo lagu siapa pa namori. Sang situsanna Nenek Roland Bau rapo metan naman itu tun kaboro lagu siapa pa namorin. Sang sana Papa Excel yung may makali rapo metan naman itu tun kaboro lagu papa namorin. Mintu na tong patarung kamarintinan siya katong konanta lamin conginan kiwinan na Papa Morin. Sang situsan na keluarga almarhum Lumalin. Sang situsan na keluarga almarhum Lumalin yung may lebusan buat tarung rampong pakasal dengan arah makamban anatu tun metua umpatarung kamarintinan siya katong konanta lamin conginan kilanta nomor 20 napa sela kalanta nomor 20 kasera. Kiko susimasang rarata pagantinan makarenta palitan daerah kadema ni tamata kitan nun tamata linga duan tatang masih sebali darak dakta makarangan pasiluanta layat may sangarara tapi patuanta tanda butunta melo sa melo na tarampun ditong konan kada pandung pa ulilean tapasikitanan ni bakto tapakaloloy susidu kato tontong dilak-palak paira dan dirodan tinting lah kabatangan dikalita di tondon to patangta kumaya to may apa taba tasipa kada melong to tapapatuan tamani umpakita ipainan bakto yar kate may marupa patuan mimani umpapandan ni bas si mataran
nambai laki kuah matabe tabu kayulang musuleng kararata tako karan kalu dende pakam bunuh bulawanta tatutun lako inan na paarapuan tumangka di pokada ba tumangka di sabuk